Nongeye kubaha ikaze mwe mukomeza kudukurikira uko bwije n'uko bukeye. Iyi ni Timura muri 50, igihe tugiye kubana uyu munsi ni JFL. Ngarutse uyu munsi kuvuga kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro hari hamaze igihe bivugwa ko ishobora kuba igiye kujyamo VAR, ariko ubu ngubu byabaye official, VAR yagezemo ndetse yanakoreshejwe kuri uyu mukino wahuje Academy ya Bayern Munich ndetse na Academy ya Intare. Ubwo rero ko byari bifashe ni uko nguko, ntabwo tuzongera kuvuga ngo iki match zikomeye mu Rwanda zigiye kujya zihabera, haba muri Afurika ndetse yuko iri muri stade zimwe na zimwe muri Afurika zirimo VAR. Ku munsi wa mbere uzasuzumwe VAR kugira ngo zirebwe ko zirimo zirakora neza ku mukino wahuje Academy ya Bayern Munich ndetse na Academy ya Intare. Umukino waje no kurangira Academy ya Bayern Munich itsinze Intare ibitego 4-1. Nyuma y'ibi rero dushobora kuba tugiye kwitegura kubona imikino ikomeye mu Rwanda ndetse n'ibindi byinshi cyane bikomeye byakabereye hano mu Mahoro, ndetse tugiye kubona amafinali akomeye hano muri Afurika abera i Kigali, kuko iri muri stade zimwe muri Afurika nke cyane zirimo VAR. Ntabwo VAR zaracekinzwe, zakoreshejwe umunsi w'ejo, zikoreshwa neza nk'uko murimo murabibona. Ubwo ngubwo twitege ikigiye gukurikiraho, turebe ubone imikino myinshi ibera hano kuri Stade Amahoro. Tugiye kujya tubonamo VAR ndetse izatangira gukoreshwa biri official ku mukino ukomeye kuri finali, ku mukino w'igikombe cy'intwari uzaba ejo bundi ku itariki ya 1 z'ukwa kabiri. Biravuga ko ushobora guhuza APR ndetse na Rayon Sport. Biramutse ari uko bigenze, nta kabuza VAR muzayibona. Niyo bitagenda uko nguko, VAR muzayibona ku mukino wa nyuma. Njye turi kumwe ni JFL, iyi ni Timura muri 50. Ciao ciao.